Možda ćeš jednoga dana odoleti vremenu koje nas razdvaja i zaustaviti sve u nekom lepenskom oblutku da pripoveda istoriju naših večeri između prvog slova u trouglu kosmičke moći i spiralnog bila naroda koji još traga za korenima. Dragi gledalci, dobar dan i ove subote u emisiju Oslobađanje istorije. I odmah na samom početku predstavit ću mog današnjeg sagovornika, Miroslava Ivanovića, filozofa. Miroslave, dobar dan i dobrodošao u emisiju Oslobađanje istorije. Dobar dan, bolje vas našao. Oslobodit ćemo istoriju. Oslobađamo je svake subote. Ili ti misliš da je istorija zarobljena? No jeste. Svakako. Dakle, zašto je Miroslav danas naš gost? I bilo je jako puno prilika i ranije da te pozovem, ali nekako se možda baš lepo namestilo zbog toga što je pre neku emisiju koju je gledao zna, moj sagovornik bio doktor Pajin. I mi smo pokušavali da približimo istočnjačku misao, filozofiju, mitologiju, religiju, dakle indijsku misao pre svega, našem gledalištu, a sada ćemo to učiniti sa ruskom mišlju, jer, Miroslave, za tebe kažu da si, osim svojih poslova i svog usmerenja koje se tiče filozofije, prevodio toliko i toliko preveo koliko neko nije pročitao knjiga. Dakle, ti si toliko knjiga preveo da je to neverovatno. A uglavnom prevodio si sa više jezika, ali akcenat je na ruskim misliocima. I odmah na početku, eto, nameće se pitanje zašto su te ruski mislioci toliko inspirisali da si zapravo najviše njih prevodio u cilju da srpskoj čitalačkoj publici približiš rusku misao. Pa evo, pre nego što ti odgovorim na to pitanje, samo da kažem, da malo budem skroman. Nisam tako mnogo preveo, ali eto, pošto mi je prevođenje, da kažemo, neka vrsta hobija, preveo sam 20 knjiga, što nije tako mnogo, pošto profesionalni prevodioci neki prevedu i po 100 knjiga. Ali dobro, njima je to specijalnost, profesija, a meni hobi, pa dobro, onda u tom smislu. Molim te, ne budi skroman, ne budi skroman. Da, ja sam rekla i pored onih drugih stvari i tvojih zanimanja. Pored moje sociologije i filozofije kojima sam se bavio i u tim oblastima sam uglavnom radio. Pa zašto sam izabrao Ruse? Prvo zato što su to vrlo interesantni mislioci i kreativni. Ja sam ih dosta čitao, naravno od mladosti, i shvatio sam da naši ljudi ne poznaju dovoljno te mislioce i trebalo je to prevesti. I tako je počeo taj posao pre nekoliko decenija. Moj kolega Medenica Vladimir, filozof i izdavač, ima jednu manju izdavačku kuću, ali vrlo plodnu. Manju, ali jaku. Jeste, on je objavio, on se specijalizovao za ruske mislioce i ja sam par knjiga i kod njega objavio, odnosno preveo za njega. I on je napravio, da kažemo, veoma jednu solidnu biblioteku ruskih mislilaca. A književnost je bila uvek prevođena kod nas. I to nije baš toliko koliko se misli, nije to dovoljno i ima mnogo dobrih pisaca koji nisu prevedeni i koji su nepoznati kod nas. Ali ovi mislioci, filozofi i neki drugi nestriktno filozofi, teolozi, sociolozi i tako dalje, oni su manje poznati. I onda sam rešio, budući da su problemi o kojima su oni pisali nekako suštinski vezani za nas i sudbinski i vrlo su slični. I danas kada čitate te mislioci iz 19. veka, s kraja 19. početka 20. veka, a to je znači već jedan vek nas deli od toga,
odjednom vidite kako se baš nije mnogo to što promenilo u istoriji, da te konstantne stalno se ponavljaju i da je onda vredno te misli malo sagledati iz današnje perspektive i možda naći neki pravi put koji vodi kući. Koji vodi kući, to si dobro rekao. Evo ja ću sada samo da pokažem za naše gledaoce neke od knjiga koje si doneo, jer nisi mogao sve ni da ih nađeš. Zašto će propasti Amerika? Oleg Platono, jedan briljantan čovjek koga sam imala priliku baš da upoznam pre 2-3 meseca u Rusiji, jer smo bili na jednom kongresu zajedno. Pa onda tu je Rusija i svetska katastrofa Igora Šafarevića. Pa onda ovo je Vladino izdanje, čini mi se da prepoznajem, je li tako? Da. Nikolaj Berđajev, Carstvo duha i Carstvo Ćesara. Ali ja sam preveo u drugu. Pa onda Rusija pod vlašću masona, opet jedna knjiga Olega Platonova, briljantno, kome su skoro pre možda nedelju dana upali u prostorije, znaš za tu informaciju, upali u prostorije, čuo sam od specijalna policija i zaplenili neke knjige. Zatim Aleksandar Zinovjev, Zapad, fenomen zapadnjaštva i tako dalje i tako redom. Dakle, dok si prevodio ove knjige, Miroslave, mene zanima tvoj lični uvid. Šta je to što je sličnost i šta je to što razlikuje, recimo, Zapad od Rusije? Da. Koje su to sličnosti, a koje su to fundamentalne razlike? Kada je reč, naravno, o misliocima, mislim sada na njih, konkretno, znači na jednu filozofsku misao. Pa evo ovako da krenemo, baš kada govorimo o tim misliocima. Zapad je izgradio tokom posljednjih nekoliko vekova jednu vrstu specijalizacije i podelio to po profesijama. Znači danas imamo ne samo ove tradicionalne podele na prirodne i društvene nauke, nego imamo i unutar tih društvenih nauka niz podpodela, pa unutar prirodnih nauka niz podpodela. Tako da danas imamo filozofije, antropologije, etnologije, sociologije i tako dalje i tako dalje. A za ruske mislioce je nekako karakteristično da oni nisu baš mnogo marili za te, kako se izrazio... Za analitičnost, nego za sintezu. Jeste, da. Izrazio se je jedan šef katedre za rusku filozofiju pri Ruskoj akademiji nauka, Oleg Gromov. On je rekao, to je taj neki cehovski prilaz. Kaže, toga kod Rusije nema. Znači, nema tog cehovskog prilaza, nego su često oni dan danas nekako renesansni u svom razmišljanju. Raskošno renesansni. Jeste. Evo recimo taj mislilac koga držiš u rukama, zove se Igor Šafarević. On je jedan od nedavno je umro, on je jedan od najvećih matematičara ruskih 20. veka, pa i svetskih. A pisao je i filozofske i istoriozofske knjige. Pa evo još jedan mislilac koga nisam doneo, on je fizičar, Horuži. Dobro. Moj dobar prijatelj, još je živ i zdrav, hvala Bogu. On je fizičar, a vodeći je autoritet na polju istorije ruske filozofije, pogotovo ruske filozofije 19. i 20. veka. Znači, neće da uđu u te stroge cehovske podele, u te zabrane, da se tako grubo izrazimo. A osim cehovskih podela zabrana ili... Ali ako misliš na civilizaciju, na kulturu, koja je razlikuje, pa to je odavno primećeno, a to je čak i za vreme pape Vojtile, sećam se da je izašla jedna enciklika Lumen Orientalis. Znači,
da je istočna svetlost, gde on hvali duhovnost pravoslavne crkve, pa Bože moj, moramo to da uvažimo i eto, i to je jedna lepa osnova da se crkve nekako izmire i sjedine. Mislim da je ruska civilizacija, a možemo da to malo proširimo, i slovenska, ipak nekako, da kažem, sačuvala tu duhovnu dimenziju, dok je zapadna otišla više u profanost i svetski život. Znači, to je ta, da kažem, fundamentalna razlika. I možda tu treba tražiti koren toga zašto je, na primjer, a to se malo zna, u Rusiji 20. veka tako procvetala kultura. Ne samo u početku, za vreme carske Rusije, kada je bio veliki, da kažem, jedan polet, nego se to nastavilo posle burnih i ovih revolucionarnih godina i u sovjetskoj kulturi, tako da, primjer, klasična muzika 20. veka apsolutno pripada Rusima, ja bih rekao isto literatura, takođe i film, što se obično ne zna, da oni imaju izvanredan umetnički film koji daleko prevazilazi zapadnu produkciju kada se skupi sve zajedno. A ne govorim sad o filmu kao zabavi gde prednjači Hollywood. Ali nadam se da će ih Indija, o kojoj ste govorili, prestići uskoro. Pošto oni prave jako mnogo. Jeste, mnogo filmova. Pa to mu dođe nekako na isto. Da, govorili smo o toj nekoj, da kažem, fundamentalnoj razlici između ruske i evropske ili zapadne misli, ali mene sada interesuje jedna stvar koja pretpostavljam da interesuje pre svega zato što se odnosi na nas konkretno. Zašto je u posljednje vreme, recimo, u posljednjih, da kažem, 20-ak i više godina, sve ono što dolazi iz kulturne Rusije, dakle što podrazumeva jedan kulturni doprinos, zašto je to tako malo popularizovano kod nas i zašto je to prekriveno, eto, upravo tim zapadnim dostignućima, po znacima navoda, jel? Nekako imam utisak da srpski intelektualci ili već ko snosi neku odgovornost za određene korake u kulturi, u prezentaciji takvih stvari, nisu dovoljno obratili pažnju ili nisu se dovoljno posvetili tome i tako dalje. Eto sad, tu si ti koji je preveo gomilu ovih knjiga ruskih mislioca, ima ih još nekolicina, ali sve to čini mi se da je malo u odnosu na ono što se iz ruske kulture može ponuditi. Da, svakako ima više uzroka. Jedan od osnovnih uzroka jeste što postoji raskol između inteligencije i onoga što je uslovno rečeno narod ili ono što je naš koren. Znači, mi imamo inteligenciju koja se u 20. veku, krajem 19. formirala uglavnom na zapadu. Pre svega to je bilo u Nemačkoj i Francuskoj. A onda, sad naravno, krajem 20. veka mnogo je i u Americi formirano, delimično Engleskoj, naših ljudi i onda oni donose to što su tamo naučili i ovde prezentuju kao poslednje slovo mudrosti i kao najveću vrednost. A ne oblikuju ono što su naši koreni, odnosno odakle mi potičemo, to jest šta je taj supstrat naše civilizacije, naše kulture. Tako da tu postoji jedna velika zabuna i smušenost, odnosno mi ne znamo ko smo. Nemamo jasnu svest o svom identitetu. Eto, na primjer, jedan put govori jedan naš politički delatnik i kaže, Bože moj, ko bi bio protiv Rusije? Evo, nisam ni ja protiv Rusije. Ali Evropa, pa naš put je Evropa. Mi smo Evropa, pa mi smo Evropa, naš put je Evropa. I, a kaže, eto, ja volim također Rusiju. Ja baš pomislim, sad će da spomene Dostojevskog.
Kad gleda zaista, on kaže, eto, na primjer, svi smo čitali Dostojevskog, pa i ja volim Dostojevskog. Ja sam se slatko nasmejao toj banalnosti. Naravno, ali to je tužno. Da. To je tužno. Znači, mi ne poznajemo u suštini jedan deo civilizacije kojoj mi pripadamo. Jer hajde da pođemo ovako od neke podele civilizacija. Znači, mnogo ljudi razmišljalo o tome. Najpoznatiji su Spengler i Toynbee sa zapada, a njima prethodi Danilevski, koga ja nisam doneo, i on je prvi u stvari došao na tu ideju da su civilizacije neki, kažem, svetovi za sebe. I on je lepo tu nabrojio izvestan broj civilizacija, to koje su se formirale tokom istorije, neke su propale, neke su još žive. A onda su to preuzeli Spengler i Toynbee i manje više niko nas ne ubraja u tu zapadnu civilizaciju. Znači, mi smo neka vizantijsko-slovenska civilizacija, otprilike možemo to da tako imenujemo. I tu je naravno Rusija kao najveća, najbrojnija nacija i kao nacija koja je doživjela veliki procvat u posljednja 2 veka, dominantna naravno. I sad mi ne poznajemo taj deo kulturnog kruga kome mi pripadamo, zato što, recimo, postoji ta jezička barijera. Tokom vremena jezici su se razišli za vreme Ćirila i Metodija. Oni su na istom jeziku propovedali u Češkoj i Moravskoj i tako dalje. Znači, moglo se na tom starom slovenskom jeziku komunicirati. Ali sada su se jezici malo razišli i trebalo bi naučiti ruski jezik, a naša inteligencija uglavnom uči popularne jezike. Sada je jako popularan engleski posljednji pola veka. Nekad su to bili nemački i francuski. Francuski se zvao lingva franca, to jest univerzalni jezik je bio francuski i to je bio sinonim za univerzalni jezik, lingva franca. A sada je lingva franca engleski jezik. I naša inteligencija, naravno, to se formira unutar druge kulture i onda je izmeštena iz vlastite kulture. I zanimljivo, taj predmet je obradio jedan ruski mislilac, on se zove Trubecki, u svojoj knjizi, koju je možda trebalo da donesem, nisam je ja preveo, pa da se ne hvalim tuđim perjem. Zove se Rusija, zove se Evropa i čovečanstvo, a knjiga Danilevskog se zove Rusija i Evropa. Znači, Evropa i čovečanstvo. Znači, on je hteo da pokaže da takozvana evropska kultura, ono što mi danas nazivamo Zapad, nije zapravo nikakva univerzalna i svečovečanska kultura kao što se hoće predstaviti, nego da je to samo jedna kultura za sebe koja se nameće drugima što svojom voljom, a što voljom te inteligencije koja je formirana unutar kulture i koja se vraća u svoj narod kao otuđena i onda pokušava da narod preobrati u skladu sa standardima i stilom života formom života koja je razvijena na zapadu. To je taj problem. Sad, da su naši mislioci poznavali samo ovu dvojicu, da se u našoj srednjoj školi čitaju već tekstovi Danilevskog i Trubeckog, mi bismo znali nešto o toj problematici, a mi danas vodimo velike polemike o problemu odnosa našeg prema zapadu i Evropi. Uglavnom, Evropejci dokazuju kako smo mi Evropa, kako smo mi čak veća Evropa od Evrope, jer, Bože moj, mi smo naslednici Grka, a Grci su formirali Evropu. U stvari to nije tačno. Mislim, ono što se naziva današnjom Evropom i današnjim Zapadom, to je romano-germanska civilizacija u terminologiji Danilevskog i mislim da je to najtačnije određenje. Znači, uticaj i prilog drugih naroda toj civilizaciji je beznačajan i oni su radili kao ljudi koji su se prosto utopili. Ima, na primjer, nekih Japanaca i Kineza koji su se iselili u Ameriku i tamo onda rade. To je uglavnom već 20. vek. A pre toga bilo je nekih Slovena koji su se utapali u te druge narode i zapadne, i dali su kao talentovani ljudi izvesne doprinose.
Pa to je bilo i u 20. veku. Evo, na primjer, najveći posleratni sociolog francuski se zove Georges Gurvić, a američki Piterim Sorokin. Oni su u stvari obojica rođeni u Rusiji, formirani, posle revolucije izbegli i onda su tamo nastavili istraživanja i svoj intelektualni razvoj, a formirali su se u Rusiji pod uticajem jednog mislioca Petražickog, i on je kod nas preveden, koji je poljskog porekla, rođen u Kijevu i pisao je na ruskom, nemačkom i poljskom. I on ih je formirao i oni su tamo postali vodeći zapadni sociolozi, ali oni su se zaista utopili u tu zapadnu paradigmu. Znači, naš doprinos toj civilizaciji je relativno skroman, slovenski mislim, a budući da je skroman, ne možemo pretendovati da smo mi deo te civilizacije. Mi smo samo etnički materijal za tu civilizaciju. Uopšte Srbi su etnički materijal za, ne samo za zapadne narode koji su tu geografski blizu, nego čak i za ove skromnije narode koji su oko nas, a koji su nekad na kulturnom nivou koji je ispod našeg ili je tu negde. To je vrlo zanimljiva konstatacija koju si sada izrekao i voljela bih da je malo više apsolviraš, prosto da malo više govoriš o tome. Naprimjer, mnogi istupaju kod nas u tim našim polemikama koje imaju nekad i političku notu, pa vele kako nije bitna nacionalnost i neka nacionalna samobitnost, nego mi treba da se utopimo u neku svetsku, evropsku kulturu. Ali šta se u stvari zapravo događa i događalo? Znači, ako mi ne želimo da sami zaštitimo sebe i formiramo vlastitu kulturu i razvijemo, damo svoj doprinos civilizaciji kojoj pripadamo, mi ćemo se nužno utapati u tuđe ako se osipamo. Evo, navešću vam neke primere. Na primjer, najveći mađarski pesnik se zove Petefi Šantor. Ali njegovo pravo ime je Aleksandar Petrović. Znači, on nema ni kapi mađarske krvi, a smatra se ocem moderne mađarske nacije. Evo, nedavno sam gledao neki govor ovog predsjednika Orbana i on citira Petefija i kaže i kao što je Petefi govorio, i onda citira njegove stihove o slobodi i narodu velikom mađarskom i tako dalje. A Petefi bio Srbin. Jeste. Da. Koji je drugi primjer? Drugi primjer je, ima ih mnogo, ali evo navešćemo, najveći pesnik albanski zove se Miđeni. A to je skraćenica od Miloš Đerđ Nikola. Znači, isto Srbin koji nema kapi krvi albanske, ali živeo je u Skadru, znao je taj jezik i pisao je stihove između ostalog i na albanskom jeziku. I onda je, da bi bio prihvaćen u toj sredini, skratio to svoje ime, a ono ima čak i značenje neko na albanskom jeziku. A pogledajte šta se u sportu događa. Eto, juče je bila neka utakmica Austrija ili Srbija, da li ćemo se plasirati na svetsko prvenstvo ili nekad. Tamo izvesni Marko Arnautović, rođeni Srbin i od oca i od majke u Austriji, igra za njih, da nam 2 gola i pobede nas. Imate skoro... Da, u fudbalu, u sportu je to... Da, ne samo, ali oni ne odlaze, nego, znate, mislim, oni se asimiluju. Evo, pobedila nas je Slovenija u finalu nedavno, gde je glavni njihov igrač opet čisti Srbin koji tamo igra za njih. Ali oni više i nemaju neki jak osjećaj i to je u redu. Oni tamo žive, asimilovali su se i tako dalje. I tamo plaćaju. I tamo im daju pozamašne sorte. Da, jeste, dobijaju neke dobre društvene privilegije i tako dalje. Sve je to razumljivo. Ali hoću da kažem, mi smo onda samo etnički materijal. Mi rađamo decu da bi smo ih dali drugima da razvijaju druge nacije, a mi ovde malo kopnimo i propadamo. Da. I ne samo da rađamo decu, ovde se deca i školuju, dobiju jedno relativno solidno obrazovanje, mislim solidno u odnosu na zapadno obrazovanje opšte. I onda odlaze
tako, školovana Tako deca, je, jel tako, školovanje košta, oprostite, na zapadu, jel tako, pogotovo. I onda tako, ja to zovem moderno janjičarenje. To je baš primer modernog janjičarenja, čak se tome pridružuju i mnogi privatni fakulteti ovde. Ja se sećam, pre jedno par godine je jedan, da li je to Megatrend, ko je to bio, imao neke ogromne billboarde gde je pisalo studiraj, završi i pali odavde. Znači, to je bio neki reklamni poziv da se upišu na taj fakultet privatni i da zapale odavde što pre. Da. Međutim, sve je to povezano i sa političkim prilikama i sa ekonomskom situacijom i tako dalje, ali bez obzira na sve to, čini mi se da srpska inteligencija nosi veliki greh, odnosno da ima veliku odgovornost, upravo ona, jer ona je neko ko bi trebalo da bude elita ovoga društva i da oni nose najveću odgovornost zbog toga što je takav poredak stvari prosto nekako postao uobičajen. Svakako, da. Znači, nekad se izriču ili neka očekivanja ili osude naroda, ali u suštini nikad taj veliki narod ne vodi državu, njega vodi mali narod, a to je inteligencija unutar naroda. I taj mali narod, ta inteligencija je zapravo aktivna manjina koja nameće svoje ideje, svoje programe, svoje ciljeve i svoje vrednosti. Ako je ona izgubila vezu sa korenima iz kojih je potekla, onda dolazi do tog raskola koji smo spomenuli. A da ne bi do tog došlo, mi moramo biti samo svesni svog porekla i karaktera svoje civilizacije. A da bi smo to bili, mi moramo aktivno da delujemo unutar te civilizacije i na programima i problemima koji nju muče i koje je ona formirala. A upravo tu smo zakazali i upravo taj raskol sa ruskom civilizacijom i drugim, čak slovenskim, jer mi slabo poznajemo i druge slovenske narode. Tako je. Mi prevodimo literaturu koja, recimo, na primjer, neke norveške ili švedske, koja nije često uopšte bolja od poljske ili češke književnosti ili umetnosti, a ništa ili vrlo malo znamo o Poljacima i Česima, znamo više o Norvežanima i Šveđanima, pa i Fincima. Znači, to je greška. Znači, trebalo bi da se više okrenemo sebi, slovenskim korenima i slovenskoj civilizaciji. Upravo u tom smislu, kao što sam rekao, nekako sam osetio da je moj zadatak da bar delimično prevedem neke važne mislioce i da približim srpskom čitaocu to što mu nedostaje. Pa nadam se da će i neko od inteligencije da se poduhvati, ali naša inteligencija je kolonijalnog tipa. Znači, ona je spremna uglavnom da samo kopira tuđe ideje koje je usvojila i to ide čak do paroksizma. To jedan naš kolega nekad davno je bio u Francuskoj nekih godinu dana ili manje na nekoj specijalizaciji. Onda kad se vratio rekao, Bože, kako smo mi prosti, pa mi ne znamo ni da jedemo. Prvo se jede salata, a mi jedemo salatu uz glavno jelo, a Francuzi jedu prvo salatu. Znači, dotle ide taj, da kažem, taj duh samoporicanja, kako je nedavno jeste naš mislilac i profesor formulisao. To je zaista, mislim, da nije tužno, bilo bi smešno, naravno, ali hajde da se vratimo malo ovim našim knjigama, zapravo ovim briljantnim stvarima koje si ti preveo sa ruskog jezika, jer ovdje još uvijek, čini mi se, nekako vlada jedno uraženo stanovište. Kad se pomene Rusija, ljudi uvijek imaju neku asocijaciju na ono doba komunizma i tako dalje.
Pa hajde malo o tome da kažemo, dakle, ta sovjetska i ruska kultura zapravo. Jedno je sovjetska, a drugo je ruska. U čemu su sličnosti, u čemu su razlike, koji su dodirni momenti? Da. Ti si puno prevodio i puno znaš. Jeste, da. Prevodio sam neke naše savremenike, to su ova trojica, odnosno četvorica odličnih mislilaca. Nemamo ovdje Horužija, tu je Zinovjev, on je izuzetno poznat i živeo i na zapadu i tamo je veoma popularan i tako dalje. Šafarević i Platonovo. Ali naravno ima još mnogo veoma dobrih mislilaca naših savremenika. Oni su u nekom smislu, oni su rođeni faktički za vreme komunizma ili socijalizma i formirani su u sovjetskoj kulturi. A ruska kultura, nazvaćemo onu koja je prethodila revolucije, odnosno koja je formirana pre nastanka Sovjetskog saveza, odnosno revolucionarne Rusije. A sad da kažem nešto o toj, ajde, nazvaćemo je klasična ruska kultura, mada sam ja uglavnom prevodio mislioce s kraja 19. veka i početka 20. Znači, oni su radili u staroj paradigmi, to je stare Rusije i koje, doduše, već su se dosetili mnogi moderni tokovi, evropski, koji su naravno uticali na Rusiju i tada je postojala kulturna razmena kao što postoji i danas, nije bila tako intenzivna, ali komunikacije su delovale, postojala i štampa i tako dalje, i knjige. I oni su, da kažem, radili u toj staroj paradigmi. A onda je došla revolucija i mnogi od njih su bili izbačeni na zapad srećom, nisu nastradali, ali u revolucionarnom metežu. I onda su na zapadu još jedno vreme nastavili da filozofiraju i pišu svoje knjige u toj tradiciji u kojoj su se formirali u carskoj Rusiji. To su bili divni mislioci, sjajni. Znači, ja sam prevodio Berdjajeva. Koga si nam doneo ovde, da? Jeste, da. Egzistencijalnu dijalektiku sam ja preveo božanskog i ljudskog, preveo sam filozofiju slobode, istinu i otkrovenje. To su sve njegove odlične knjige. A pored njega tu su i Bulgakov, tu je i Frank, tu je i Krsavin, tu je i plejada drugih Novgorodcev, da ih ne nabrajamo sve. Odlični mislioci i oni su radili što u Nemačkoj, što u Francuskoj, pa i u Srbiji. Mnogi su i ovde prošli, kao na primjer Zenjkovski, ovde započeo, završio u Parizu. I uopšte kroz Beograd je mnogo tih mislilaca prošlo. I napravit ću sad malu digresiju, da je to jedan neverovatan paradoks da su mislioci, da kažem, svetskog formata prošli kroz Beograd i nisu ovde uopšte ostavili nikakvog uticaja, ne traga. Traga su ostavili, oni su štampali ovde neke knjige i živeli su i ostavili su svoje uspomene o Beogradu i tako uglavnom u Beogradu. I ne samo u Beogradu, bilo i u Ljubljani i drugim gradovima Kraljevine. Ali nisu uspeli da utiču. Ali ništa nisu uspeli da utiču na našu već tada evropski formiranu inteligenciju koja nije znala ruski, nego je znala nemački i francuski. A oni su naravno sami isto znali dobro evropske jezike, otišli su u Nemačku, Francusku i Ameriku i onda su tamo postojali akademici tih. I dobijali svetske karijere. Dobijali najveća akademska zvanja i svetsku slavu sticali. To je bilo i prirodno, oni su morali da se snađu, da ponovo zarade novac za život i za kupe neke kuće, neke stanove i tako dalje. Elem, to je ta klasična, da kažem, ruska kultura koja se završava sa tim
revolucionarnim periodom, a onda u Sovjetskom savezu počinje da se pod uticajem marksističke ideologije formira novi čovek i novi pogled na svet. I tu je onda došlo do različitih, naravno, i negativnih pojava. Na primjer, društvena misao je pokazala stanovitu stagnaciju, sve se moralo to da bude unutar marksizma, lenjinizma. Međutim, nije to smetalo, na primjer, nekim misliocima. Losev je ostao u toj istoj Rusiji, imao je problema, naravno, sa vlastima. Karsavin takođe, ali oni su isto mislioci velikog formata kao i ovi koji su otišli na zapad i nastavili su da rade. Ali to je, recimo, na muziku se to nije bitno odrazilo. Znači, u sovjetskom periodu su stvarali sjajni muzičari kompozitori pre svega i naravno izvođači, koji se i danas smatraju vrhom svetske klasične muzike. Dovoljno da spomenemo Prokofjeva, Šostakovića, Rodiona Ščedrina i tako dalje. Da, pa onda balet je recimo bio vrhunski, vrhunski. Onda kada se naravno pojavio film, već sa Eisensteinom, znači to je rani period, počinje da se formira svojevrsna ruska ili sovjetska škola koja je dala izvanredne umetničke filmove o kojima se skoro ništa ovde ne zna i vrlo malo. Ljudi to i... Mislim, umetnički film nije neki suviše komunikativna forma. Pa zato što tera na razmišljanje, valjda. Pa tera i na razmišljanje i na fina osjećanja. Ljudi u filmu pre svega vide zabavu i da im protekne neko vreme u uzbuđenju. I zato je, jel da, hollywoodski film. Pa vreme spektakla, živimo u vremenu spektakla. I onda ljudi ne razlikuju umetnički od neumetničkog filma, jel da, u taj umetnički film tu naravno ubrajam svakako Italijane, onda Francuze. Nemci nisu bili mnogo uspešni u filmu, moram priznati. Ali Englezi, na primjer, imaju isto dobrih, naročito su dobri u dramama koje se filmuju. Tako da tu ima u Evropi, da kažem, umetničkog filma i uvek se pojave velika imena u nacionalnim kinematografijama. Poljaci su imali, Česi su imali, Finci imaju, Kauris Makija još je živ. Nedavno je u Poljskoj umro. Vajda, njihov najveći, jel da? Da, Anže Vajda. Tako da uvek ima, da kažemo, nacionalnim kinematografijama tih sjajnih stvaralaca koji stvaraju odlične umetničke filmove. Ali, znači, sovjetska, imamo, dakle, sovjetsku književnost koja je izvanredna. Izvanredna, znači, imamo sovjetsku muziku koja je izvanredna. Sve je to u suštini ipak nastavak ruske kulture. Pa šta drugo? Da. A onda još mnogi narodi tih tako sad samostalnih, nekad azijskih i kavkaskih republika koji su se školovali po Moskvi, Petrogradu, Kijevu, odnosno Leningradu tadašnjem, Peterburgu sadašnjem, ponovo, jel? Oni su se takođe uključili, tako da ima čitav niz izvanrednih pisaca i stvaralaca poput Kuprina i slični, koji nisu bili Rusi etnički, ali su postajali ruskim piscima. Oni su ili pisali na oba jezika ili su ih prevodili, tako da su dali isto i uključili se u tu maticu veliku i dali doprinos. Tako da se može govoriti ne samo o slovenskoj, nego i o evroazijskoj kulturi koja se formirala na prostorima nekadašnjeg Ruskog carstva. Vidi, za kraj sam ostavila jednu knjižicu, sad mi je ona najdalja, ali okej, evo, dohvatila sam je. Olega Platonova, koga drugog nego njega. Zašto? Zato što je naslov Rusija pod vlašću masona nešto što je izazvalo pozornost.
A drugo, čini mi se da ova knjiga, još se rad Olega Platonova nailazi na različite prijeme, govorim o nama ovde u Srbiji. Ima određenih krugova koji su protivnici Olega Platonova, smatrajući ga antisemitom i tako dalje. A Oleg Platonov samo iznosi ono što je našao u dugočuvanim arhivima, jel tako? I prosto čovek ne izmišlja, nego prenosi dokumenta. I sad voljela bih za kraj ove emisije, pošto nam je ostalo još par minuta, da mi kažeš zbog čega je deo srpske inteligencije toliko vrištao i skakao na ovu knjigu, na primer, i uopšte, šta ti misliš, po čemu je to za njih bilo toliko katastrofalno? Da, Oleg Platonov je veoma plodan pisac i on je ekonomista po osnovnom obrazovanju, ali se posle posvetio istorijskim istraživanjima i on je napisao dosta različitih knjiga. Na primjer, knjigu o Raspućinu je napisao, Život za cara, napisao je knjigu o Staljinu. Tako je. I napisao je čitav niz drugih. Između ostalog se bavio i istorijom masonstva u Rusiji od početaka u carskoj Rusiji do današnjih dana. A onda je napisao i to nešto što se tiče današnjeg vremena i sadašnjosti. A čim se spomenu takve teme kao masonerija, neke tajna društva i slično, a onda naša inteligencija već po refleksu, po urođenom refleksu, skoči i kaže Bože moj, pa to je teorija zavere, ko u to veruje? To su naravno totalne gluposti. Međutim, nisu baš takve gluposti. Evo ovdje imamo knjigu Zašto će propasti Amerika i tajna svetska vlada. I tu onda ima jedan velik spisak takozvanih svetskih zakulisnih deletnika. I eto, pojavi se, na primjer, kod nas univerzitet John Nesbitt na Novom Beogradu. To je bivši Megatrend, ili tako nešto. Samo je promenio ime. Da, ali zašto se on zove Nesbitt? John Nesbitt. Ja otvorim ovu knjigu i potražim to ime. Da li ga ima? I nađem ga. Ovdje negde. Šta nam kaže Oleg Platonov? Ko je bio gospodin Nesbitt? Evo, kaže Nesbitt John. On je na spisku svetskih zakulisnih delatnika. Pisac, futurolog, član saveta pri predsjedništvu Svetskog foruma. To su kratke informacije samo. Znači, on se smatra za jedne od najuticajnijih ljudi, jel da, i pripada Svetskom forumu, a to je jedna od tih kao trilaterala i te poznate, jel da, svetske organizacije koje se skupljaju i nekako pokušavaju da upravljaju svetom ili barem da daju neke pravce. I sad vi kad to pogledate ko je kod nas sa tog univerziteta i odjednom vi vidite čemu imaju da zahvale svoje uspešne karijere neki ljudi. Pa znači oni su u nekoj vezi sasvim slučajno sa Johnom Nesbittom i slično. Znači nisu to baš takve totalne gluposti i teorija zavere naravno nije besmislena kao što se ne može ni sve na ovom svetu objasniti teorijom zavere. Ali svakako ljudi su se uvek udruživali i udruživali su se i tajno i udruživat će se i u budućnosti i trudit će se da na taj način zavladaju svetom. Miroslave, mi smo pokušali, malo zagrebali, čini mi se samo, po čudesnoj ruskoj misli, a pošto se Rusija samo sa nebom graniči, to je naravno nemoguće u sat vremena ispričati sve o ruskoj misli. Ja predlažem da mi se vrlo brzo vidimo ponovo i da nastavimo ovaj razgovor. Se slažeš? Sa zadovoljstvom. Da nastavimo ovaj razgovor jer nismo govorili ni o Zinovjevu, nismo ga mnogo pominjali.
dobro, Brđa. Da, zaista, vremena je malo. Pazi, svaki od ovih autora i Brđa, svi oni zaslužuju čitavu emisiju. Pa da. Tako da ja predlažem da mi u okviru ciklusa oslobađanja istorije napravimo i još jedan podciklus, ali to je ciklus koji bi bio posvećen samo ruskoj misli. Ruski doprinos oslobađanju istorije. Ruski doprinos oslobađanju istorije, tako je. Ali, do tada da ti se zahvalim na ovome danas. Hvala na pozivu. Hvala ti što si bio gost. Dakle, naš gost danas bio je Miroslav Ivanović. Moje ime je Vesna Pešić i pošto svako ima Vesnu Pešić kako zaslužuje, eto, vi ste danas zaslužili ovaj razgovor. Prijatno i doviđenja.